suumaye ko lewru yurmede, suumaye ko lewru qur'ana hara yejjitali nder deftere alqur'anul karim, deftere yurmede e annora aduna ma e annora ñande jango yo Allah naade en aljanna. suumaye kadi ko lewru ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala jaabinayi e mum du'a nelaɗo maki alayhi salatu wassalam horuɗon si duyike ndeno hunto Allah subhanahu wa ta'ala jaabinayi du'aji ɗin. Allahu akbar. Ndaare yurmede suumaye on fof sa duyike Allah subhanahu wa ta'ala jaabinayi, mais surtout noon si on tigi no huntade, siɗa huntade inna bismillah ñama ñamira jungo ñamu, sa gayni inna dhahaba zama'u wabtallati l'uruqu wa thabata al ajru inchallah. ɗawa nun duwade kadi ko faalaɗa o machallah awa duwoɗen fi Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en, fewnana en kadi ɓeygure men. Allah subhanahu wa ta'ala yo fewnu en e lawol aljanna. duwoɗen duwanoɗen kadi nawnuɓen, yo Allah subhanahu wa ta'ala dikkinɓe feƴƴinɓe men, yo Allah subhanahu wa ta'ala inno ɓe yaafo enen kadi Allah hokku en battande moƴƴinani en aljanna firdaus. awa duwoɗen inchallah. du'a ko ɗum woni dewal, du'a ko ɗum woni julɗo on si jogitike ɗum haray machallah haray o yi lawol aljanna. awa duwoɗen inchallah. yo Allah jaabin duwaji ɗin fof, yo Allah jaɓan en korka men, kala barke e moƴƴere e yurmede ko woni e korka kan yo Allah hokku en, yo Allah dande en reena. Allahumma amin ya rabbi.